Ema hotu beledehan nia fiar iha Jesus, mas bela significa nia bele balalehan, tamba dia budet mos reconhece no fiar iha Jesus. Pastor Andres Chai hato ia pregação Maromak Haree Fuan, ia culto domingo loro São Luís Singhat Fulang Maio, tinang rihung rua ruan loro Sintolu, ia igreja Victory Family Center Dili. Tuirnia benghira ema ida deklara, nia fiar he Maromak fiar Jesus, mas bela iha mudansa baninia Fuan, ne considera kuliah mamuk deit. Kita pede fati uso ika fiar Jesus. And they say, yes, I believe in Jesus. Sira pede hatan, sim, no fiar Jesus. Believing in Jesus doesn't mean that you go to heaven. So fiar mas Jesus nila significa kata kita se balalehan. Because the Bible says even the demons believe in Jesus. Tanpa Biblia mo sa ating kata, dia mo fiar mas Jesus. And the demons tremble. So maybe dia mo nakdeda. Because confession of faith requires a change of heart. Tanpa ita confessa por si fiar, ni puso ita ato troca. Because you can confess and say, I believe in Jesus, I believe in the Bible, but if there's no change of heart, then something is wrong in your life. Sekarang kita akan tidak fiar ya Jesus, awak Maromak Haree Fuan, may belaingan troca Mudansa ya Haree Fuan, ne la fuling buat tidak. So your confession and the change of heart is what God is looking for in your life and in my life. So Haree Fuan ne peke troca ya Mudansa ne Maromak Haree, may Haree Moris no hau ne Moris. So salvaçãonya acontece wa igreja, arrepende usi tanya salah, usi kita nya salah no, ita kalau tuir saya mani arukan. So when you say you believe in Jesus, wa igreja ating kata kita fiar ya Jesus. what you're saying is, I read the Bible, I do what God tells me to do, and there's a change in my heart. So hau le Biblia, hau anu tuir saya Maromak oleh bang hau tu anu tuir. Maromak Haree ema ne participação husili ordet, mas bem importante tebes, tem que ia fuan nebe truca, hanesa mo Socisl cobrador imposto, Zaqueu, nebe igus mai arrepende husini nia sala. Tamba durante sai sefi cobrador imposto, nia la honesto, no nia foti liu, no nia sai rico, mas be buat tirakne, halo nia lahak solok, no ne, bain hira nia hare, Jesus nia curiosidade tebes atu atene se mak Jesus. Enquanto ai fuan husi arrependimento, maka fuan nebe troca, horifiar ya Jesus, no moris tuir Maromak ni hakarak, iha moris lor-loron niang. Buka, itanya, mami buka feto buka mami, Jesus mesti lenglamai baita. But if your heart is seeking Jesus, He will come out with you. Maybe itanya fuan, akarak buka Jesus se mai baita. That's why Jesus stopped and looked up and said, Zacchaeus, come down. Ni duri mak Jesus mai na lao, ni hari mas Zaqueu, ni hati Zaqueu tumai. And God will call you when you are seeking Him. God will come and talk to you. So Maromak se bolu ita, no Maromak se mai kualia ko ita. And that is the beginning of the heart transformation in Zacchaeus' life. So yane makabu, fuan e peke transformação, e Zaqueu ni Moris. So the place to begin a heart transformation, a heart change, a heart conversion is your heart seek after what is right, and that's the beginning of heart conversion. So itanya fuan haku transformação, haku fuan e be haku troca, haku fuan e peke hakara buka. So Jesus Christ responded in love to Zacchaeus. So Jesus Cristo hatak hodomin ba Zaqueu. Now when Jesus responds to you, you have a choice. So when ira Jesus hatak ba ita precisa escolha. Let me give an example. Of exemplo ba ita. Many of you are young, right? So ita outro ene parang mas jovem. And you're looking for a man or a woman to be a husband and to be a wife. So feto buka mana atu sain tanya lain, mana buka feto atu sain yang fen. Alasan. And you can ask God, should I go after this girl or should I go after this boy as mine? So ita começa. A reportagem Isabel Armelita, televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha. Hane hambutão subscribe, like,
halo comentário no faz tutang ba mídia social Hotu.